Hello everyone. In this video bengithanda ukunazisa ukuthi iBitcoin akuyona ilotho. Mawuthi uthenga iBitcoin uyitshela ukuthi imali yakho izoba izumbulu kusasa. Ucela ungadlaleli kwiBitcoin. Maybe 10 years ago, 5 years ago, ngesikhathi bebancane abantu bebazi ngeBitcoin, yes, bekufana njengelotho iBitcoin. But back then mokhumbula kahle abantu bebethi iBitcoin scam. So yabo kubalekile ukwenza research yakho. So asibuyele back ke la ukuthi iBitcoin akuyona ilotho. iBitcoin indlela engcono yokubeka imali yakho. Right now sinendlela eziningi zokubeka imali and says outdated. Imali yakho ungayibeka ngokuthi uthenga umuzi. Imali yakho ungayibeka ukuthi uyibeke ebhenki uthole lo 5% interest a year. Imali yakho ungayibeka ngokuthi uthenga iplazi, uthenga ibhizinisi, kumele unakekele, or imali yakho ungayibeka kwiBitcoin uthole u25% interest a year. So ngicela uyibuke iBitcoin ngaleyo ndlela ukuthi indlela engcono yokubeka imali akuyona ilotho.